Tini TUITC sini block level tai Central Committee meeting ringjaka. Bini ringjangmani geomahai thangnayo sing je lama kasumba road blockade sini state government ni engai representative USDM tai bini engai SDM Jirania tai SDPO Jirania tai oroni OC PS on behalf borok sumai gosika aga meeting klaika tai borok sini je sanmani no yes khlainai mani bagai aprobo sing road blockade khlaimano sing ara thangai borokra hatai thanginai declare muthaka ga sing je format ba niyam tongoni sing joma rakha ga ab jomani tabo tamna officially lerjak tai samung ongya tai travel fair department borok kunugo mamjak kabang hanai ke sini bisingo kharaksa kornege phani kabangma mungsa samaya tongo abo CRP BSF Assam Rifle SIB ba SB Minister DM BDO SDM political leader bisingtoi yakti sai phainai bon kes rupaya tai borok facility bomaya awke kabangma ke bon bagai abonoke non accept khaijaya eboni bagai tripartite agreement NLF NB 2004 khaibani special economic development package no borsenok se kaham krei 2,500 3,000 18,000 kerjago aw nok lagi muri thama kya ka awa haikana agi ni jorabo tamnai kihe sari mathakjak ekdom maya botongo ebo haingjak jakiri baptirok ka abuni bagai sintang taisha je ti UIPC khawoi baksa khapsajale yang thangka taw sing ti IRPC returnees sing khajak pika atul stabodo tabo go sing sini je dimam tongoni abono sing tamnai krakhe te kahamke buskango sing kasopinai tabo kungke sing maya sak oro phaine borok agreement ko shoiri sak sing kodobla amangi tinio singlo abo sing det sabaika sini 10 August boni sekang sini Central Committee je bari rejaknai aboni bagi meeting dongo 3 tarik sini bahai bojaga sing lawn kaibrio sing location ka 20 tariko kasuna hanai o July ni boni bagi sing kaham tiap kaham ke kraka sawa khanya bagi tabo se kolok ke jorana kha 10 August 15 August lairi poin sing abono nakha thangnai nangkhe sing sini chawo sing kraka basanai amage tini sing oro phayo ba tini sing o meeting khayo tai ge sing taw sini diman sini mana tongoni khajagang tongoni sini GS abno te proses rekan hambai sin dongko tibno tamning kangke ang especially sini ti UIRPC ngai nang Manoniya Rashtrapati Manoniya India ni Prime Minister Home Minister Rajyapal Chief Minister Deputy Chief Minister tai Chief Secretary tai Law Minister ang borno koyo kini o dabino dakti fulfill karnani bagai bas kangni Lok Sabha wo kini tau Central Minister thangka Pratima Bhumik bolowang koyo nang butunga pasnga besi paya nini butunga ni sekang sengai kok rujak Law Minister bini tebula asu sajak Deputy Chief Minister Babu sajak tai TNB by Sukti Klaimani edite by Tripura government Sukti Klaimani NLFT KMK NLFT NB SB tabuk idaningo buru riang rokbai je India government borong rehabilitation rana hanai je gosimani
abo dakti khlainani ungthung tamni hingangke जों दिनै सिगाङाव जों लामा कासुमानि 7 मास 8 मास सिगां आदा बिताबो जे मिनिट रक पास खालायजागा डिएम अफिसाव ताबो आबो रुजायाखो सिनि ताबो उताम उंयाखो जों अब दिनै केस खालामनांगौ टिएनपि निजे सिकारि बारियाव अल इन्डिया रेडियो स्टेशन आजोंना कक बरबाय आबो ताबो आखुयाखो हरिना रिसु 1971 सालनि जे विदेशी वितरण 23 मार्च abo state government by supreme abo tabu gongnya ko abo khlajan thuk tai inline permit khlaya ko abo khlaya ko Roman script tai roman script by khlaya ko abo khlaya ko tai edisio di limitation kebang ma sini boro rokni kami tabu go edisi bisingo borok ke kebang dongka edisi bisingo tajaya ko abo specially sung PUIR pisiro koyo tiprahani je kuno boro rok jadi tabu bahina edisio nongi para kasaya kongke presiden secretary jesin komiti rong list rani bagai tai tamu ngaka sung tagi asuk laikya besang ni 3 tarik go Agustus 3 tarik go sini central committee meeting nai tai 3 tarik ni segang sini block committee rok je tongoni abo taisa reform khainai borok sungno adino jamar bhaibai nai tai sini badino ketal reform जों खालायनाय आरो जों आफोर बरक दाफिनाय दाबो कखमा हायसे जों बोसगांनि 10 तारिखआव जों लामा कासुना मागै डेट लाखिया जों बर' साइडते जागा कासुनाय जों बोसगांनि 3 तारिखआव जों आसौइ सालायनाय अ जागा जों कयथाय दङ तिरबाहानि बर' रङ जों दाबो जे लामा कासुना थाङि दङनि आबो सिनि सिमिया ताइ जों बोसगां 4 तारिखआव ताइ तिनि जों sini 43 demand जों tinoro pas lailekya जों olo jara darnai doktor जों aro daimanai जों tai usul lailia tibrahani borok joto tamo motha tamo CPM khainai tamo congress khainai tamo rajani dol जों joto non koyo जों all lama kasumani jagao sini borok na bagai nai जों sini dabi na te phaimani government India government tai Tripura government borok tabu bo khlaya chief minister especially chief minister Biplab Dev Babunang koyo bosung bai malai na ya khara khar tamo un saiminya bohaino 9 bar 10 bar जों bona petition reka tabu bosung bai jora riako जों बोसाङाव रिफिनाय बोसाङाव जदि जरा रै बरिया हांगे जों रायजोपालनो जों मेमोरेन्डाम नाय जदि फुलफिल खायनाय बागैनाय आसुक खायनो जिनि हानि जिनि बरक दखानि बरक न कयो ते कायसा एडिसिओ बरक फोर्स क्लांगानि क ताबु tlangya idaningo जिनि एडिसिनि को मिनिस्टार बरक बं काउन्सिल पास खायचा आबसिनि चुक्ति दङ एटीएम चुक्तिओ इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट दादि आपनो विधानसभा पास लायनाय दादि रांनि बागै बरक सिथों तामनि हांगे सिनि अफिसरनि बागै सिनि बरक फुस नांगौ आसुकनो बेलाके हामबाय आसुकनो हामबाय रै जतननो खुलुमबाय के बेलाके हामबाय